daandii dheeraan kaleessa imaltoota dhugaa gaggeessee har'aangee hireetti aanuuf nu kaadhime. Nus qooda keenya yaayyuu jennee fudhanneerra. Egaan hiree hirmaata malee dhalootatti dhaamsa dhamdhama dhugaa qabu dabarsuuf tarkaanfii jalqabaa kaayyanneerra. Imala itti aanuuf. ጉዞ መዳረሻ አለው ቀጣይ ጉዞአችን አቀበት ቁልቁለት እንዲሁም ውጣ ወረዶች ቢኖሩበትም እኛ ጉዞአችንን እንቀጥላለን ታዲያ የዚህን ታሪካዊ ጉዞ ብስራት ለመስማት ነገ ከቀኑ በ8 ሰዓት ኢሊሊ ኢንተርናሽናል ሆቴል እንገናኝ ከደሜፍ ከደጌት ዋርጋ ጀዶሮሞን አኩመ ሰኑቲስ ጉማተ ኬኛ ቀበኔ ኢመለታኑፍ ደኔ ካል ኢመልታኑኩን ኤኙን ገረሚት ይሰደዱ ወሩሳ ሰደትረት ሆቴል ኢንተርናሽናል ኢሊሊ ነይገጣ ኢመለ ኢቲያኑ Aadaa, duudhaa, falaasamaa fi eenyummaa saba guddaa Oromoo fuulduratti imalchiisuuf deemsa jalqabnee jiru. Imala itti aanuuf. Imala itti aanuuf mudannoo kaleessaa fi har'aa taatee jiru guyyaa qabannee isinii dhiyeessuuf tarkaanfii eegalleerra. Imala itti aanuuf waliin haa imallu. የዛሬው እያንዳንዱ እርምጃችን ለነጋችን የምንሰንቀው ስንቅ ነው። ጥሩ ከሰራን ልንመሰገንበት፣ መጥፎ ከሰራን ደግሞ ልንወቀስበት። ታዲያ እኛም ለሀገርና ለሕዝብ ይበጃል ያልነውን ስንቅ ሰንቀን ጉዞአችንን ሀብለን ጀምረናል። ይህ ጉዞ በማን ለሚለው ነገ 8 ሰዓት ላይ በኢሊሊ ኢንተርናሽናል ሆቴል እንገናኝ። ለቀጣይ ጉዞ ኢመለ ኢቲ aanuuf